Muzesia wa Mutongo TV ninaukedia kwa safari ungi na karibu ndini wa kilungu kicha amuka na indi kama wamujia falane kwa dia na tukamana na Tongo yokiwa tukanga niona umundi unenya witu munene ni olwa amuika Otongo na oteti na otondo ni kwa thikana twina amuika eli umwenu ubikie ungi enziani no kwithia otwendeye olobikie ngo munenga mwanya wesaidia ni moto masito make na UK yani kenda twambie na umundi na otondo na watane kana twenda tutani mundu meo surround amuika muno nondo muika batukwa niwo ukona muno siongosi amaboka binakala tunene amundu maki uteti ononye nzia wa ya jenzi ondo inekie na indi amuika unimite ni binda ino ino na 2027 imevo no mosa ivela siaki uteti kenda wisaidia ni ma sonjende ya Kenya na mbene asia otongola ile tobo Timoseo na yu nemo mailete kuoselela tweda twenenese mondo asukati wangi na okeda wena woni yolo wa amuika kwe kwenye mondo meo kwenye Otongo na uteti no ukandomia otumani waku kwesela ile itatu kenda yimwitano namba yotumani mukuviva tendevi ile itatu kenda yimwitano namba yotumani mukuviva tendevi mbea na ndeto Mutongo TV and then wa Facebook ni Mutongo TV unenenya uye muko yemwe kwesela Facebook Mutongo TV ko uno ndi yotumani waku bau na nengwethe wa ndio soma nitwa rasta skiro kwanzo mo karibu tutamba nyingine moja ande my brother karibu sana asante sana Mutongo TV thank you very much wa mukie nesa na otuite nesa tita bale wakuambe kukinya ku nesa bocha yu kambeni wa kamera no ndokethe museisia umotevele nuo okay kwa masito makwa nitwa Muvaluku David kanela isikie nitwa Katajiri nisewe Kitui County Kitui Central ward yitwa Mulango vile njita wa Ngalani ni mwanake muki wa Ngai ngathimwa na kibeti kimwe kitwa Ivon na twele tu beautiful muno twele ya aya weka neza waweta kibeti kimwe ya ni kibeti kimwe ndio nikibeta Katajiri isitwa ya Katajiri yetuwe no kana na nendo tabia ndu yumie ba ithi nithethiwe katika family itu tuthina muno pio na kindu chucho thina na kileana nacho na ningupindisia ni school we kutha boys nona nthie business na niwo andu monie biti yakwa na mona tsindula nikite ni school mandu yesetwa Katajiri andu no modwie zero andu nimo mandu yesetwa Katajiri nundu na mandhie mbeza no school na ndio mandha mbeza ni school ya nundu nilikana gimina form 4 na kienumba yenene muno itaone kabueli yezu ya kwito ana andu ange mandhio neno tino nduku lakini na kwatha na ndhe ku university kuma ni form 2 OBT no OBT asante nondo ezireze Katajiri tajiri mondo ilobia anyway karibu sana na ndio tonne nawe tamusesia twina musileka uta nuukite na kene Mutongo wa Muika umito county ya Kitui na inde ayibika no kwithio otwendeye na mondo Katajiri bya kilungu na tonne nawe twinenenge wa mondo ma Muika we mondo wa Muika ando ma Muika from where you sit ni tongona ando ma Muika mayase yini mosungio ne chao kwa na ne chao kiwo thine ndhe ya Kenya kwa oyu na Muika nimo meno sungio wa mathina ala me kumbile ndhe ya Kenya kwa ya Amuika nimo meno sungio wa ndhe ya Kenya no Tongo ila wibo niki nyeta Katajiri ningamite 2027 Mulango wote MCA nindati kusisia kwana ni seno Tongo la withi to wilika okuma kuma Otongoi wa ibinde ya Jubilee ibinde ya Uhuru melika kibila ni makite kibila na Ruto nino niondo la kwendie na nikitwase kana jensi nimo Otongoi ukite wa Kenya Gen Z no zitwaze ya Muika ti Gen Z okay nondo wa Muika millennials me ombeni wa group ya Muika okay ku tatu jese ku twinene ya Muika itwinene ya Gen Z meoga okay itu anatosia Amuika ntunokie tunaona andu aingi moka akwitibila
percent ila nene maithwa ni ya muika muno na makuka na manifesto nzio ibindani la yakwitikibila nela moka na manifesto nzio itine ya amwaitu na anau na youth wenzangu kuthio vote mundu zu ausekibila chu ibinda ya atwika no elected no engamana ni waza kuwa nene nthi ila manifesto na weta ground isa baratika ukitha be kindu ukatia ukitha be utongo yukathukuma no ithita amwika twina kieba kingi niki ibinda ya leaders kwa kwite kibila makoka na manifesto nzio na munuka musio moka metwa tukeka na ibinda la masa kuwa ukitha be kindu magwa kwika no kitumithita amwika tuleanile na kindu chu na twaze this time around mundu nitukuona na nitwisinzia undula yaite kwendeswa nithi tukitha tukitibilisu nikana tuonesie anomalika ibilani kana matebo pe andu ange matona kwika tsindisu na niwo kitumi tu fight for the rights tonia mwaitu na anau undula twaite kuthukuma undula anduano matukenga timonye difference nikana mama nei po andu ange mebano matona tsindu tsiba tsinduino niwo kitumite kweso nenge any leader mundu electiwe na mwaitu na anau ne youth lakini itinani kwananisa na manifesto yake ukatha beke ndo kurunenge no kitumire tulikile na fujo mingi muno mweli kana na fujo mingi muno bathe na muno ala mukuona matai southenikiwa undu violate ni utongo la withi tobona yuni nyumo nenga no sungi omuweta ni mathina ta mebasu muno kuona matai sakuyanigwe mathina ala malika elastas na nendo nitabiene nthi ma Kenya ngima onatiba balanu mita Kitui County either ni ta MCA nenga na example ta MCA either MCA no kwite kibela na nenga ne manifesto lot on deliver otondula tu MCA ndekinando tuo bambo tu MCA ukenza malelu MCA ukekia kibu MCA ukete mandaya kinandu umya na ni lazima ukala sinangapa no la wibo ni lazima watu mando na MPA la wibo ni kanoka kutaku ukete yandu ka ward yaku kila nitono tabiandu katika manifesto ya kwilo kwitekebela umenye na usakebela ngeka kina nga muthu aya tsindu ndu oya MCA ni oversight nye ngathi ni twa munjanda lo mbungeni ngathi ni tsisi kindu kino withwe ni kindu kwa kweli na accountable tikutwete kindu utamba kwikata utamba deliver yandu enene yeah kumo no thina ne kunengane mawatho matekika na inyu ta tongo ibamwika kwangelekanya taku ukakwata mwana wa kwitikibela cha MCA ndwitha winengane mawatho tasu methiro menengano na aswangi yeah yutele nye elastas tia itangeka kindu chambe elastas nenda kukwachwa bana ngitabya andu mamulango na andu ma Kenya katajiri no geto tweke MCA wa mulango na nini umbaniti ni wetiti kibela kitu ente ninetitie na step down twasaini wana mweke kwite kibela chonga bana lakini this time around ninye nukite isitwane ya Yesu na ngayula ni thaitha ninye nugeto tweke MCA wa mulango na nina manifesto nzo ila nisobetse kwa andu mamulango ibinda bigesu kawa manifesto ibindani Yesu nduna ikulia kwa ya mathina ala mukuona tamata thine kiwenesa na isimu meki ya silent mathina ala matathine kiwenesa thini wa utongo ula withi wanenga no example yemwe ya manifesto na wanenga la cha MCA Kenya yonde generally utongo iwoito wa Kenya wonde ni mathina mepa mukuona inyu amwika nondo amwika ameko measia ibela meite sionde kuma kibela keke nini kwambata meno toni na kwa maana izema kwite nginya president itumonie mayasi no wanza uma gete president nikaenda mathini kia mathina ukwana na kuni chao muno kiuthini Kenya na kitonyo nenga no songio ni amwe okay elastas na ngetabie nende ma Kenya ili taamwika kila tikona kwa kweli ni chusumbwa ndi ya Kenya no bungu ukithwa mundu ochamana kutabia etwete manifesto nene utatona Either mundu no wete manifesto iloto no deliver kwa enende na matabio kweli mundu sino deliver. Niwe kitumi Kenya ibikie bale bikie nubungu mwingi na mundu akona kana mundu ethio town yekwata tupesa akona no akwata ne kata no engameando. No utongo yuno kingi utongo ni uma kwa ngai. Po mundu te musomo no lakini utono lidiano. Po mundu musomo no ona anengo engameando nengamea. Kingi
utongoi wonthe ni tikwenda utongoi wina ngai mundu kuthaitha nzino wa wona nzino wa beba ni kana withwe nu kuona kila chuthi nyandu make nu kuona andu makwa methinywa ni chao ni kana kende omete kila cho mathinya lakini utongo la withitwo wibo andu methitwo mekengana lakini matesi oini discriminate twende kubindukite o twende na kuyana o twende generation yende no ni twende omana uwo wawo na yuti tunatitwe takamba hivi tunatitwe tuna in politics lakini twanthi omana uwo wawo what is important ya siasa ni chao twatatoka kombea ukambani na Mount Kenya nitikuona Mount Kenya uongozi wa ndieku na mama no uongozi kutukila otondula tati ama Machakos ni ama nio tongoi ne akwatie amthio mana power tene nundu ni thengani na Mount Kenya kwa bakubi kukela Kitui na Makueni nwangwatia na ile tano tama Kitui andu ingi menes what is power is andu ingi menes kithine ngama na ngaba na nona ndikiwe tiana kithitwa atwotsa kibila kino na ndikiwe tiana tenesu lakini oini twanthio mana uwo wago na ngitunge ngai mubea Kibaki no atulekelie Kenya neta na nuo gitumi silimbingi cia maniki ebinda ya Kibaki netabithitwe ebinda ya Moi silimbingi ne cia bitha wa president Moi nuo andu mengi mayesi power olele kaswana power lendo thukuma lakini ila Kibaki walikile no alikilie power na wetho kila mundu no kwa access na nuo tanthio mana usio wa siasa ne chao no thukwa siasa ne nyo nuo kuona yu ithita kamba na youth twetie thina ni kwitha nitumamie uwo wawo kila kita wa siasa nundu manethitwa matubingite ngai natikia ngai ni mubya nundu nutu anthie kutupanua akili situ na kutonya undula kwaite kwithwa kwi na twai neitu ngai atutethia twanthio soma na twisoma mbe wala mane wit neitu twanthio mana more about sindwa sinethiwa nuo kitumi tukwenda kuchange utongo ila withita wibo nundu twithitwa no utongo wa kubithwa utongo wa kumbambanywa lakini ithe jenzi tanthio mana uwo wawo ukwithwa beke ndumo tutabia ni twanthio mana kumakila na nuo gitumi twibo ni kana tuchange utongo ila wibo ni kana tukende otethia amwitu tukende otethia hanau na tukende otethia andu alange methitwo makumiswa ibindani la tithitwo twibumbaswa kwi atongo methitwo bo mamwika nthini wa miana kibathukanganyo ya utongo ana wasia kuangalia kanyo mbunge ya kaunti ya Kitui wa mbunge ya kaunti ya Kitui oye na youthful leaders MCAs ala inge mamwika ethati Kenya nthini okamba ni pepe ya mwika inge muno mendini wa mbunge su ona National Assembly kwi wa mwika makwate miana na miano ingi ya kiutongo ya mwika methitwo makwate miana nuko na mwika la methitwo bo ta methitwo mai represent interests ya youth ondo violate kila kibo Leicesters ntona kutabia nangatabia nende monde ma Kenya pekinu na kanene mbaya mukamba nundu ni mukamba ili mbaya mukamba pekinu kithitwe kitutunge tina muno keima na kimena ila mbaya mukamba ni kwatana ne konga na bandu bamwe ni tithina mbe nuno ni juzi nitana alibasa tweni bila ngayana tutethia tunanengwe ni musumbi kibela cha minister cha Penina wa Malonza na tunanengwa ibila ingi lakini ula mukamba na ndio vaitili ibila keni tono tabia mbai ya mukamba ni kana pepa andu tukathi tutena ngwatu na tutena omwe na twenena na wasi omwe ocha makila tunena atukasia ithita youth niti wawo nundu akalonzo wa Musyoka kutui opposition ibinda yata ithite ya serikali tithite tutiyitwa opposition ni Kalonzo wa Musyoka ibinda yata no nduke sobwa serikali Leicesters na nenda ditabye mwene nthi nduke sobwa serikali no kwata maendeleo kangu kulie kulyo oinye jina family oikana ka wakande ongumanga no niko yengwa atsikoko ndiamboko ya tezuo kande obwa ngaba nola wibo ni MCA owithi ndina kinandu ngande obwa ngaba nola wibo ngaba na Kitui tase ni MCA wa Mulango yu so far na ngande obwa ngaba nola wibo na Malombe peke ndo ngatwa yandu mako ma ward peke ndo because ndo ambao fight governor ndo ambao fight MP la wibo na ukexpect unengwa maendeleo ku utwa yandu mako ukeka totally nothing no angwatia so nitono kulia mbaya ya mukamba tukethwa twina wasiomwe na twanena wasiomwe ituno deliver kwa andu maitu mukamba ata itha Kalonzo wa Musyoka nutagwa ni mwana witu
na timuno Elia mutiacha kuova onetha Elia ni mwana witu lakini Kalonzo wa Musyoka itha no tagwa o kwa sinu kwite kibila choma usumbi ta youth tiamba taite kwithwe tina wake lakini tikethwe tina wake ni kwithwa Kalonzo wa Musyoka ele twatuyite opposition kwa miaka yonde teza kwithwa ndini wa serikali na yu mwase mwethe tina wake na weyase no mwana wambaye na yuno yiyumitie na atato sisia yase no kukitea mathina ala mekwe kumbele ya Kenya niwe mutongwe ole ni wakotetea Kenya nikitama youth itaku weneno ni kwithia okwatambo chama cha UDA nondo nozio azese baka pia we supporter wa chama cha UDA nisikitumio kwanza ma youth mo kamba moyo mkwatamba okay Elastas ikangutabia angitabia nende monza kijumla na pesa haita waitha ni kisiko nikitwa kisiko Elastas nye ni youth na buni bikire ndi ambao tukanungu na Kalonzo wa Musyoka o chama nasia nye nendete kunenga ni example ngele siandu nikana mekwatia kindu chambe tisu Elastas ngethwa ni MCA wa Mulango no ngethwa no menete muno pyu lakini umenete ungesobya nthia mangoi maku ni metilaba o menete maitulwa ila neki astima kwa ko menetu winimba wakwa ndwingewa ningi nundu ni security mpaka kwako ochama na kweli ya mzee acha chao chakoba otondoto na kwate Kalonzo ni mwana witu wa Kenya lakini Kalonzo wa Musyoka ila no kenda tumo support ta youth na tuingamana yake mpaka ndateka ya mwisho ni lazima ambo support serikali la ipo ile ando kuta William Ruto kwa oyu nikana okamba tekende kwata maendeleo siana situ tekende kwa na sikandikwa also fat suo wa kulwa Kalonzo wa Musyoka serikali ni Dr. William Ruto akwate cha utono teria mbaya mukamba baiki kwa serikali ni nengi na ndese serikali ni tuinene maendeleo mo kamba na alame serikali ni kwa ngelekanyo bana ina minister Penina Malonza na minister Penina Malonza yu atune mo ne kwate yu utonya na sisi mara no kulia hii moma kwata myane su serikali ni la yibo mana atenze mukamba na chao timu ndo tese serikali ni mheshimiwa Kalonzo ndende wa serikali ya Kenya kwanza so tuyamba kumukulia au sie chao serikali ni aita lakini Kalonzo wa Musyoka tuone kingpin wa kamba dilio mweta ni kwitha no na kingpin wa kamba no aite kwitha akonetia angi ndi akuthi ila Kalonzo ethiwi na angi methiwi nduko na bena wani ku serikali ni ya Kenya kukatajiri angi makwata myana serikali ni Kalonzo atebo ni kumaanisha maizo tethia mbaya mukamba no matethia lakini maetethia muno kulingana Kalonzo ama kwete kwoko mbau okay no mbiwa ni lazima Kalonzo ethwe namo tesuo Kalonzo for example Kalonzo wa Musyoka tesuo ngelekanyo athima ke kalandina Dr. William Ruto na be mundu nendete muno kwito wa Raila Odinga wara to Raila Odinga ethe opposition lakini okwithio wetso ka serikali ni oiwa athi kwa Raila Kisumo ona niko tiombe welopi nuona itha Kalonzo wa Musyoka ona etha no kutete mbaya ya mukamba ona etha no opposition itha no ikalandina musumbe wa Kenya nikana akamba akwa akambi the twin development tini ndi maendeleo tetewe ni mwana witu Kalonzo wa Musyoka tawe kingpin itha Kalonzo no ikalana musumbe Dr. William Ruto matsa amyatsindo sio kamba itha tekwa ta maendeleo itha ni na Ruto skalo kwandikana tikiwa musumbe ni wana Kalonzo myana tambao Kalonzo no wata akamba ni maimandikwa we ni witete suo Kalonzo wa Musyoka ona pe timo tono ndakuna timo akate pe promotion tumie be andu makwa mandikwe ni kwithwa ndingwa chio ndingwa power okay ndicogele kulio ni ya muika atongo ima muika ala mebo wambia kana nimekite biti na nimeo representatives ya muika yo tongo ya sumebo ma muika manengo tamia nesu wona nicho mekite cha kutethesia kuthinikia mathina atuweta peki ndugu tonda kwaze nondo ni tumesi na tumasia yezi peki ndugu tonda kwaze mekite so far cha utethesia muika nondo nikenda nende 2027 niketha tukapika kuo na andu mamu ikata kumenda monga mete vila mamunenge vila nondu ne monete ala mevo kila mekete okay Elastas ni kwithitwe we wanzo kone kwa yambitia na katika atongo ya mebo youth mabulanito bo po amo mathukuma nange matathukuma okay no wangwatia na kwa kweli nite kuona atongo ya mo thukuma ila mane ibilani ekana ndie ba pepe nino wa Malonza nundu anekibila na former minister ti youth tenene ya youth okay tenene atongo ima muika alame na myana ya otongo okay yes
ekatwa nthi obano taxe tambunge ya Kitui nitukuona mwana kwa kwitwa Mameni MCA wa Nzambani ni MCA lakini maundu alo kwika na ni youth yana miaka ndito I think ndabiketie anandabituketie 35 years maundu alo kwika ni maundu makuona nyotongoi nundu ni juzi ni noni mpaka eri aikwendhi ya damu andu makwo na ni MCA. Okay. Ku generally no wase ya muikala mena nyana ni matatete undu batoneka yeah. Na ma youth utwika na saingi ma youth no momoka saingi mako kitana pesa hivi ya mundu wa muikala lakini ula ukuleana na kuno mundu wa muikala no moko kitana akenya na ene ndi ma ukusunge we yolo pamo amuika mevo na Kenya onde akoni makula wona ni maileza na mwikio na mundu wa muika ketha ni monete amuika maibwana mwene kwa ene amuika mwe bako na maundu ala metha maiko na maibwana chao makaikiwa ni andu anu angi maikenda mamanenge myane otongo ya makekiwa elastas na neka ngutabie makekiwa ata kindu cha mbene ngutabizie twina umwe na twina ngwatano telio thibasa ili tamuika andu aya ko palamene tibona ona tisuongo lukana ndeke ango wakwa kanoma wakwa bala wene ndiona kila titono kulia andu ako leaders yako kutokela as youth itono makulia ni matuonetie palamene to mabikite na matuonie matuye ba kwenda au matuonetie nthia nundu tina ithi twina ori spirit itono tongo etiandu ta youth tukatwa azukwa jumula pala mabikite uthe ni matuonetie matwe panopenda wau na bathu ni kana tuongelanya kila mena chona kila twina cho za youth tukandeliver na tukete kwa andu maitu kila ntono makulia ni kana leaders ala methitwebo lakini maona tumiaka mo akuko tukila ni matuonetie nthia ya kwendesya utongo yona mbe ni kana ukethwe tukate makethwa role model kutwe za youth lakini tikutwima tikwandhe otunene anai tikwandhe otu kutululicha metwe ikona ona ondola tailite ketro no makulia ni matuonetie nthia pala mavikitie matuendetia bano ni kana tikende kuongelanya idea sio na idea sito nundu ni mpyo na twakwatania na idea isu ili tukezo deliver kwa maward maitu kwa enenthi maitu na tikende kwa development na maendeleo ona nthi ya Kenya na musumbia balawi akewa kiyo kitu na kaendeleo tutethia yeah oyume tuki na kuma last year mwini wa thandatu nondu wa wivu okie ya Gen Z nitwese maundu ala makunikie undu Gen Z matwese maandamano malika nginya mbunge undu serikali masukumia serikali nginya yavunzwa cabinet ya butwana ne wate boni bope na malonza wa ese ya katikati wangi ala methiwe maivutwa ibindani yesu wesa hivi ya kweli Gen Z ni mokela kana muikane wokela na hiyo imetokea tuone kwa mitandao ni nginya mayuma president na himo sio besi ya masitwa maimwike ya casket ni masanduku ni mama iti kana zede ya mwika makunia maundu maingi no ino maine kwa mitandao ni masitwa ni makuma na ora no gite bwe last so no twasi amwika maivinda ino ni in discipline kana maina ndai ya kwa utongo okay nyeta ni mwika mwenzao nginena yuyulo wakwa katanthia na kwata ni mwika kindu cha berastas onoketha wi maitha wakwata peki nitaita kukwendetheche kita wake kikuo nenga yunenga nenga yuwa eweka ndiaita kukwendetheche kikuo na amuika nyanya wanini matabati yangi mea ni mukosa ila mukwathania president kikuo mwete kwathania president onetha amuikitata nundu nyeni nisi na nina uwo wa woki president William Ruto ethie pate kinandu na kweso twika ni manthite kinandu wingi tisuwe rastas ona gwa thukuma na mbeza cia alone siamba kusastify maundu ala magwina mo ni lazima wa mantha mbeza kila bandu bonthe na niwo wonie musumbi ekea taxation kwa kila mundu ni kana manthe mbesa ni kana balance economy la yibo nanye tani mwana youth interviewia you an youth yata kutuya president masitwa tiyo solution quick ya president casket ndio solution esu ni devil nzuku na ni aito boy wani mapasta la mitu mabande ya Kenya maboya ande no awo na ande no abeba na ati maitu mundu kila mundu youth yetu ina ati maitu mote njukumu yota ati anasio
eme kwikona ni nai kwikona ni nai ndwaite kwikia president na youth imanza kiongozi wo president cho mundu imanze kiongozi wo makandu as president ila ni mambo na mawea makwenda mawea makandu as na and right way makia musumbi ili musumbi tayana wana youth ma Kitui county ta wana youth ma Kuweni county Machakos county tuina mathina manana kona na yetu kulia president William Ruto makandu as president kwa ndela ya elite president ni mundu loko bindite ndale yako wana kwa kweli ona mwini uwe tawasa nita ni winie atia tsaingi ukate ni wenda uono obungo tsaingi penzi otona kwitsila mundu akutethetya lakini ndiamba kuwangenda otethyo balawi ngumangite ngunenete na ene kana ngendo no nizilo channel ingi the right way na wandethya so nintono kuya youth tutume the right channel ethani mawea tukwenda kuma balabe ya musumbi tumwandress nesa na musumbi akende otwigwa na twetume andu ala matono bikia musumbi kwa mituki netha andu azu ni nundu be andu matenda mundu ebikia musumbi mathima anda ndoto cyano pe mundu na kuona ni musio muno lakini ukitha nuitsi na bikaba musumbi ngumukila mamlaka we have so medias to address the nation nitwaite kuita media kila ibala bandu na tukita mukutano na tukaddress the president in the right way the right manner tekia musumbi idita yana youth market twi musumbi twena mawea idita yana youth market twi nitwendie sukulu na twena kino na twamotebya twena kino na kino na musumbi ndaleo bikwa ni report yesu ndalea kwiwa nota for example ni wandu amomele makatsembeza sikanengo makanisani yendo no kula musumbi nene kanisa ya IC na Redeemed Gospel ya kalia musumbi onaete 50 million nikatokende kukeleliano nundui ila musumbi nuoka na nuoka makanisani na nikindu wa donate na ngo yake andu mele yaniki so andu amone tha kotwika musumbi onetha iliata na musumbi na nengo time ande live kwa andu ma Kenya na nyenenda kukwashu ya pano twanenge musumbi time tuka approach musumbi nesa na twatumia andu alatio ta Royston Lincoln otola twatia kibula kibwana wa Makuweni foundation ila wekie niene kuone kama Makuweni ila yende othukumani mutula Kilonzo nitisi andu ta muthama nichona ametete ya mwene nthi twatumia andu ta asume serikali kumebindani ya Moi tamba ya mukamba no tutetheke nungwacha so nyeni kila mtono kule wana youth tutumia the light ntono kule youth tutumia nzela sia elite kwa approach musumbi tutumenzela tia ilite kwa approach ma minister la mepo ona MCO la wa area ni nikateke ndio kwata mendeo nunu ndi ambako kwangenda kindu balawi ngufaitite onenge no fighting ya twanzu iwa kuna tukandeo fight yana na begero tukandaliva kuno kwetikala kana pena indiscipline ile topoka katikati ya Mwika ya ni kwetikala na yu amwikano mena metueno no mama kwesa ku trust wakana kwekewa na yo tongo elastas kila ndo na kutabia kindu chumela anundu akingi kila kindu chumela anundu a solution yingi amwikano indiscipline yeno methi twa nayo pekiri ngutabise na kuya mena asi maitu nimo maite kwa approach ya amwika maitu ila meba ya nyumba okay makatia ila ninye katajiri inya akolo nzetambia katajiri kuma musumbe ni nai na ndi amboda wani mama kana tata kindu ngale angiwa nundu nuonzete okay na ati maitu meku wana youth makalungala nundu wana youth beki nungutabise na kuya ati maitu bala mene tuyona ona ngolo kana ndeke nonga na mbeza cianata mene experience yo muno na nit ivita ciana nitiwa mota muno mati nintono kulia ati maitu matanene na youth ila meba ya nyumba meme akwikona ni nai nikana youth izu ikanthia kwana na spirit ndio na kumana kwa kweli kutabia kwa andrets musumbi kumweke sandukuni kumwita matsetu yake ikarutona kila kikarutona ni kumandrets kwa ndila mbailu nikatekende kuona maendeleo kitikende watetheka then wa indiscipline kana kukosa ndaiya kwa Mwika maikosea utongo yola wevo na Biblia ni bawe teto kana utongo ni wale wa ndaiya no tula muti asiai asi mena kianda kenene ndene wa kwekelia Mwika ne methi wa ndaiya kwa sini ni mobalokete ati ni mobalokete no do expect nya kwa la wanze langi belaki o kambe kuma Ruto ni nai nambe mwana ko Ruto ndiko maba nundo no wetsi kuma Ruto president ni naina utongo waito nengo ndaya ni thingume musumbi ndivyo muma ona na muma numa nitungelete ningolanga
nikuthani ni kanitha na timakwa so nitono kulia si maitu pande ya Kenya mundu onthe watie wikana na wina kana gukatike ni youth ila memesa ni metebo ni moya sapa monyo breakfast chok ni manene na chana sio ola mati akumana ni nai ndabwe kuma president ni nai kuma minister ni nai kuma MCA ni nai utongo nunengo ndaya mabundi chenthia cia kwa approach leaders undula tutona kwa approach leaders nikatoa kwa maendeleo nundu ndiamba ku fight we leader ni kwa maendeleo balawi I can't okay onge bani MCA na nungu mangai na nuko endo ya balawi ningu unenge ona kwa nona ndio manda ndila ndona kubwa wetho ndiwe bono ndumbwa nundi kwenda mundu kumbinga ngwenda kwenda na serikali yeah na yu amwikano methira mitwe ya muthembo no twacie mewite nimekuwa me frustrated kana serikali ta maroro bondo bailete na hizo kitumi me kwasanze hata hivi no twacie serikali nayo no baluku pia wetula motia asie no twacie ngale kwa serikali ye no baluku kesa hivi yani cia mawathola amwikaya mathetwe maybe ibinda ya campaign amwikane mathiro maundu kauta ni usaithia serikali ayo makuyanisia maundu tasu isi tumeno thatu wa muthemba toyo atukona maiko na maundu ta president kwangale kanyo athimo kutano uyewo section of the youth mayazia Ruto must go ange mayino mbathi osindo yani usaithia asindo itemba ilu na isi tuweta asia metando no the serikali nayo yeno abaluku serikali elastas serikali beno baluku nawo paingo baluku na nenda ngutabia beno baluku ata elastas bekinu na kutabia na kuyatilili tesuo wena business yaku wathukuma na mbeza sio koba nunde liva kwa na ila capital yaku inayo Musumbe William Ruto no atwathie sindu mbingi muno ona mpaka ate boda boda magetho mustali no ambaye na baba maboga na niwe kituminye katajiri ila president waize boda boda yegetho mustali no ambe nyene na motor 33 ni kitwika mti nyene na motor ila mbingi kitwi niona asete foundation ita wa katajiri boda boda care yote vya nduma boda boda nika anetela babe Musumbe nitethia wana youth wangwatia kila kiokie cheto baluku muno Ruto ela walikile kibilani ethi kinandu kutekindu utono lani Kenya ngimata kana serikali yonde patekindu metsani oiwe ni wabika numba kwako account ya gwezi lingi onemwe na family ni kwenda leo utona kwandhia ba pethiwe bena maumu asu ni wonie kitumi andu mona na youth mona na ene ma Kenya mona kwa kweli Ruto nitawandhi otukenga ni kwitha kwana nisikila wawetete kwa manifesto yake keanithia no chalele kwa anithia niki nundu bayembeza tia kina nundu nitia kwika maundu ala wawetete na niwe wonie president ula wibondo Dr. William Ruto wasete na asia taxation yoso kila bandu nikana kendo mantha chao akendo mantha mbeza tia kwika maundu kila nitoto biene ndimo nzema Kenya na youth wenzangu tunenge president ndaya tunenge president time nikana kendo deliver kwa ndu ma Kenya pona time na president electoral vitu president na vitu kiti kwikati kwa nita manifesto yake hata vitu kitu kwa manifesto yake batile miaka minini no miaka ile na nusu twasi ni sawa wayasia na niwo ando ba serikali ala serikali metro mayasia methiye kutekendo aya pia na miaka yesu ile na kendo president wewe Totongo ina serikali ya Kenya kwanza ile Totongo ine nimezi toma ikolanya mbesa na timbesa nini taxes we ona hata ba koti ne wiki tokwe kwa mwene ndi mbesa ni kola netwe kubikia oyu amwika bado ni frustrated we asiata kana kinando kethiwe kite mbesa na mbesa ni kola netwe na amwika no maende no teta anyway natia mwika tutia mwika wakani ya Kenya kwa jumla kila ntono vya Kenya ni atilili pekindu kikawane tukwemwe ocha manene ndiye vandu mana atia shaye thukuma kata ndetsobu pana oime aje maate shaye thukuma lakini ndota vya ndu ma Kenya shaye ni thukuma nyene nethiwe ni mu oye kweli nethiwe ni mu kulikana nda na no ni andu parts muni shaye ni thukuma nina mbebe bill yonze wikile general nendo tabia ndu shai thukumata nikana melewe shai no ni ukuka ya kutisia mbilu ila wethwa na hospitali tati ni wethwa na mbilu ta tangili manana ni ukuka ikutisia pe amwe mako hivi wa metali
3/4 ukatero sia limekata ni mawivwa mataliwa kaino katiti pe ingi motithia mawivyo nthe niwona so shai ni uthukuma andu nimeko kengwa na nyeni na evidence shai ni uthukuma no ni Kitui General Hospital na munanga wanengo thinu no ge hospitali musile kauto tuwe kalabu kukonzithia so shai ni uthukuma andu ala mothi metangaza propaganda cia ya president uthukuma ni matagwekana cia ni uthukuma ni makite kwatia mathukuma kwi ndawa no ndawa tikulie mangaba na la mekoi mini metie ndawa so ni kila mtu anokulia mundu nakwe na musalaba wake ithawe ya ni wa gavana ithawe ya ni wa president utwike ni wa president lakini tuamba kwatia we wa gavana twande kumbete muzumbi aitande kwatia emuzie ndwikite stima otwezi stima chike wa MP. Asante. Ni muvea muno katajiri. Mweni witu wakeli niwe sovika tuketo mina. Wede watu kunile kindu. Ndi wana nuavika. We museo. Kalibu ndo tumuseo museo hisia wede tuketo mina. Yuna kide no better late than never. Wazala wabyo. Museo wa Mutongo TV. Nenda kukelea wala we kaunti sio Kamba Nairobi na la diaspora ala ni sorry nondo twige na kilungu kitu yemwe but nondo wa sababu taepukeka na sala lakini anakopika ndio na ndio so I really appreciate and is maybe panelist mwanzangu bwana Katajiri kwa Kitui ni sawa na mambo manama serikali na labda na kwa ndanda teka ile witatu mukambe ndio kwa mundu muone mbeanu asante thank you Muzili karibu sana biggest me silent nikaenda wewe yo twambia twanene ya maundu maingi na inaenda kwamba kunenge mwanya ndatika tai 10 bandu bau nikaenda isethia na kuna wakwata mwana twitwenenea tondo wese twinenea yolo amwika otongoi na maundu meko ni uteti na nini na kulia katajiri ulo wa kana mathina ala mekombeleta Kenya amwika nimo mena usongio wa mathina su ambeaye amwika nimo mena usongio na amwika nimeyumitie kukitebela na kuosa miame otongoi na kutongo esebe ya Kenya ndo bailete aiya sebele no baloku na beke no kimwa weta kana ubongo no wethero inde na munene Kenya na amwika nimeothine kia kiu from where you sit mathina ala mekombeleta Kenya nimeva na mwika ninyo mwena osongio nondo inyo mwele mwe ya mwika na nene se mwendene wa kiwanza kicha uteti. Okay, thanks. Mwebwa ni Rastas. Anondo nenga mwanya upeza studio situ ya Mutongo. Ngunenea weki musungwe weta weka tu alikwa tuweka kita wa survey of the world's problem. Kana kusisia we mwanadamu kana mundu ula wivalu wanzenya masoni kiao. Abeke ndo asomi mekalienze na mauka na besi ntuita millennial goals kana the 16 development goals kana sindula sitonyo dhinikiwa siya dhinikia maisha mundu nisinduta maunduma economy kana okwati maunduma kisomo maunduma kiwu maunduma environment maunduma infrastructure sinduta malelu stima na sindu mbingi kuno nasekana mwanadamu wanzebala we duniani akomana na thina umwe kana mathina ma mwanadamu no alamwe alame America alame me Europe alatu Kenya alatu Africa mwanadamu akomana na thina umwe the difference ni utongoi kila kiyo kako the difference katika maisha mado ni the utongoi anondo kondokula utongoi museo maisha mena maseo wathi kono ta Europe kana America kono kula ndo mese kusa kwa tongo ya seo ukethia maisha mo na gukutha seo okay thinola mwetu ni Africa kana Kenya ni thino tongo na thino tongo nduma na kindu kinguma na andu ala mamanza tongo ndwisa kuthi hotelini ukaoda chapati na mandondo na ku expect wete we chapati na chicken na nguku so kila wao danikio nengawe so utongo wa Kenya ni mudhuku kuma wala president bikaba wala MCS tutongo withila na kwenda kunyamaikia
kuthinikia mathina la twina katika society situ na ndipo asia President Ruto ta rais wa Kenya ta wina tena ta mundu nendo nene utongo generally onaketha twasa kuyo Raila maundu mema sensitive nono nikimbona Kenyans 7.1 million ma support Ruto na 6.9 million ma koni ya Raila that na Ruto na Raila na Ruto me serikali niva lakini Kenyans are still complaining nono kusenze madhaimandu ti Ruto na kweitwa koni ya kura kanaitwa koni ya ulata twasenze nini so naona asikana Kenya tu ina deficiency kana tu ina unyivu wa utongoi no nyivu umetani kwetha kana ithu enenze ndola tusakwa utongoi tuyamba kwetha na ibinda isio ya kumanya mathina maitu na kana tongo yetu na monima tonya kututeresia kushungulikia nguna issue ya Mwika Amwika nono ni maende school Amwika ni exposed Amwika yume na ni materials muno technology ni matonya kwa yume basiango kwithila matonya kusenzia mathayo ma andu ma Kenya ithama kayumilia kuthiko sotongo yi na kuielesia na kukitia within makwada menyo tongo mene busosio muno lakini bado muno mwikola mwingi ni mwikola mwingi ni wende school umebindagala kibaki wa kiwendi kile Twitter free education watawa sisi bindaga jinsi ni na achieve katika opposition politics ni na achieve kindu Raila Odinga mwene ni wotu ye opposition chief utaachi ando ta Kalonzo la matwe katika opposition mataachi ko ni na mwikio muno na the young generation kana makwado kwoko makeyumilia mene kusoya kusenzia nzeitu ya Kenya utu need wati ya tumia la matenuso ukethe amanenge mwanye maritaya na la mataritaya te atumia ta Raila Odinga Musalia Mudavadi Kalonzo Musyoka imaligwa makuyo manye exit nunu twasise in all areas ya innovation young people are leading in all areas ya business and entrepreneurship young people inu mind is economy twibuka katajire anase kana no sio tukakwatania experience ino ya methetwe bo na mawoni ma Mwika tukaete pamwe ne kendo geseria ne mathina aitwa mathinikia ila kabindo kala kwa se exit the stage ni kuona ni kana Mwika meo kana matonye matena aya usinu soto amanyekana experience labda ta expect ndukedo miaka na experience kwithana miaka mbingi muno batheti kumanzo na experience ya kweka maundu no mutongo TV no yandike kithuku Omi University weo lakini kwa ni mubibithi na kuna maundu mengi muno ndo ena expertise kana ena umanyeno ena utwika so nitukwa atongo yetu na moni ibindagaza mena utwika wa kisiasa kwitha matu ya siasa ni bindaza lakini mena utwika wa kukwika maundu ma utongo mena utwika wa kusenzi economy no kila to need ta mwanenzi wa Kenya ni kuona madhayo metu maisenze na kila to leadership is about changing people's life watwika we mutongo ina ndo sense no the winner uzoevu wa siasa uketha ni wese kuzinda election lakini tuasisia impact yetongo kwa tuikia so twele ni kufocus na the substance twele kufocus na ila mutongo tumanye o mutongo MC asakwewakia MP asakwewakia governor asakwewakia nikenda at the end of the day with it tuyone experience ya kwekala mono siasa in America na kundukula kungita Europe actually onanduka sakwethe ondu wethe la kumwana siasa na 40 years o siasa niyo biani kuwenda 5 years kana 8 years Oma ni wala exit na ndwange makoka mena new ideas gilana yuna una balukia tawata madam woman na na Trump wona Kamala Harris nduka mwengi siasa lakini mundu kitu tuona experience ni kwenda na miaka mingi muno ukwethe eve mundu alisa kibila 2007 1992 na bado yobiani na mundu sinu wambi kubingi andu wangi mena maoni mataoneka mata implement maoni mo kana mata yanse maoni kato sanze madhayo manu kono nasaka na Mwika kulingana bidila ikite na batu no ni agency abika tuina
tuenda mwikio mwena mukana na umeke maundu manene Okay. masensa zetu ya Kenya. Kidogo katajiri no gitakwako pia issue no ngitu nane ni anaku nenda kuongela kaindobu ongelea nenda kwa musili ati lele ona kutwika youth katika generation ino nitithiwe tuwa kunulio muno nundu wa technology laivo twika buthisi leaders ala maneivo wala kuti kwa cha exceed ni kwithwa kwa momethwa acio kali tono makulia ni methwe role model kwa tusi leaders ala maneko aku methu kumonesa lakini ni mabikie bandu wethwa no matunenge mwana itu athukuma okay no matwike ma advisors maitu makethwa metu advisement hapa no beka waona nundu bandu mene beki no gutabise mutumia bandu wene kibiti kibona ona atwika tusomere twa soma kaka yeah okay Masiko ndo wake huo kwanza role model la tuinene role model na mentorship tuenda tu role model ya miaka tuenda to role model ya development with we to menda kana we role model nzio witu yai anake ya nini mradi yake huo silanga wala bala na wala nyinyi na iti kisomo ni kile tikia level na with the we to model na sindu sina to make difference in the team yaka yeah tukatule wetu tabinondo na miaka mingi nela musoli waze kuishi kwingi ona mengi bini miona mamingi tunenge mentorship kana with the role model ya sindu sense maisha man okay tutabia about economy tutabia kambo nimo kona ko kamba kidanga diki go kamba ninye no ngamisi ko ngwana nimo kata ngwana nimo mold nimo serve with the nimo kinya na nziamo I think that's the mentorship that we need. Okay. So tuko na mentorship tu ya kwenda nikalete miaka 40 I've been to politics for so many years lakini tu asise impact na ni to myo tu minukilia maondo alange tu tunane na no in summary no ndo amasama summary tu moge twala tu tunane ne lwa issue ya indiscipline kana ndaiya amoika ingene tuonete or you of late kuma we've ya Gen Z yoka ipinde sio ndako bikio monde amoika ko mitandao ni we unata nawe tanga innovation technology amoika ndo methitwe mayoneka na ingine wone ni kubothi otongo inondo kabina kala maybe visa wa president wase ubwawe kiwande ni sanduku numangano maundo maingi metero maiko na amwika no twase youth ila yikuo youth yetu kwasia niwe ile kwaselela otongo yi na yailete kwa ile maundo no twase ni indiscipline kana maina ndai ya kwa otongo ila wethi topo we see we ndo aligwa to personally to aligwa to bakanya bena kenuke tuta indiscipline kana kwa mundu ate na mituo msio kana tabianzio na pia bena ku express na freedom of expression kuielezea na kuiumilia saingi ya mwika metu meyumilia na kuona nyodha tu mbona kata main discipline okay lakini ukweli la wame sisa ni nzela maranya ku express nondo mwikoni wasomie ndwe na uya painze yenge mwione waki mwikoni mundu wasomie na yuno ena kila kisomo na ola tuika na omanyi na ndo nazo munenge platform kana pano tonya kutumia nini yenesa ono kaza na kama itu masomere maundu ma technology moso ya cartoons isu mele aposo with nimo penda maundu mengi serikali kwenda ma technology with the maybe nimo ma promote tourism nimo ma promote situ kwa mitandao ndo penda that expertise lakini ndo manenge wea yuila nini ila talent naona lazima wewe una passion na kinu nikibani out you express way in a way tuko na discipline lakini ukweli la kaka mtu anyoso platform sio ya either so we mutangaza na labda mutongo ndivyo mundu sio mbia hata kwa utangaza zindu kula musina mko na mundu tutenda mwelekeo unaona sekana mweka wetu wanaweza kwa kazi discipline lakini ni twaliko tu sisi ila mundu ni watu ya technology tutonyo mitumia hata kwanza ile na tuanze madhara mandu maitu we mini yake chaya maondo ma ndaya mituo katajiri na ndo ange methire naonge amaseise na wene ni waweta asekana asini mi otulomo ni ma otulomo ti ndeno ametuo teno tukona ya mwika mituele ko negetete na inge ase serikali tio otulomo ti serikali ase kwanza wewe atone ne yake mine ase serikali tio otulomo ti la yevo kumana na frustrations lo weta sia mwika
serikali ni wisi kila tuita utongwe kana leadership ni andu manenga na mandonate agisio wa mundu ndithi ni wakusika kwa ugila kona wena thina katika society ni mundu mwetu wa John C. Maxwell asase everything rises and falls on leadership kwa serikali ni alikuwa yambe kutola muti nundu wa maundu makwekeka nundu ithani mwika uyamira uyamira kana wende kwani kwithira ve mundu komete na utakwanise kiao kuya wake ku twisa kwanza sene mama utula mzeni kwithira mwika witu niki twina mwika mwingi muno tukumia ma universities mwika tukumia colleges mwika tukuma even secondary school o serikali yenda kwekala nzike zo kule o mwika wenda aba uthuku wenda school ba wenda maweyani ba na yume kala matano ndo akweka method in discipline yutu ambio le mserikali kweka ko serikali ile ko take responsibility niko to na department bingi si amwika ku make sure kana mwika witu ni whether productive na there are so many things we can do na ndo wasangia tongeto na mama kwenda kwenda me innovative na creative enough ma shungulika ni kondo wa mwika witu na okay ni walikuwa bantu nya kweka nesa. Thank you Musili. Kataji tuweze kwa kunika nda tumimekelelie amwika twinene ngewa amwika utongo ina uteti na yu we agency yokane tunonie amwika meyumilia mahali kama street ni ma kona maondo aya yini tugie tuona amwika mo ene amwene mambe kwanika usaidi abe na group ino abe na group ingi pe amwika lame support government be alame anti government usaidi yu mwika ni wambe ya kwanika ndise ni wo kwanika kana ni tactic kutumiwa ya kwania o mwika so ikulia kwa ni amwika no tunene ya mwina musilimu katika kana amwika mene vusoesio ya koso tongo ina kwa ile maondo na kwete usungio wa mathina alame otheni ya Kenya amwika makaili ya Kenya hata na makaito usungio hata kabina kala tukuona maithi parallel lines usa ithi amwika ni maende tu maende tepa mwe ni maanikite makaito usungio hata okay kila ndo na kusungia last na ngitabia nendi na ngitabia my brother Musili chamane wa kazi serikali ni atula yaito tula muti ngwendo tabia Musili ati lili serikali ina makosa inamo nendo mutabia niki serikali ina makosa inamo na ngitabia nendi kindu chambe ningwiye kila yuthi wonze no asiwe ni Musei ena sei na tesuo twamba kwete mathina ma kila mundu atwa mathina ma kabala we president ula wibo chogo nundu ni watu kwanza ni wawe na serikali ni wawe ngamia serikali la hivyo nitaita kwambia baya mizikwitu kwambia hata ohala si maitu nimotaita kwambia na momambe obundi se youth ino kumea kwikona no thuku nikana withiwe sindu makwikanya tikuona discipline kwa president nwa kwacha nukwa sekana ama ni methito makiku ni kana monanye feelings yo nundu mundu no ethwe na kindu lakini ukatha ndambo deliver lakini etume andiani ezu ni kanoneke lakini ndo tabia Musili pe channels kwente ila tia ito tumiwa ethani kindu kwenda kubicho ujumbe wabikize president in the right way o chama ndikutabisie ninga hapa na tesuo rwambombwa na ndwina mawea na no spect ya bala ningo nenge yambago nengo tundu kewe unawe ya yukila nitono kulia ni na si maitu baya ni mandhi kunena na youth ama tabia kuikona nuna na tetumia platform ilanzio nzilanzio cia kwandwes mathina maitu kwandwes nzitu ya Kenya mathina twithitu namo na twitu ingi twitumia the right leaders kana andu ala maito picture mathina maitu nundu amwe ni matuima ta youth nikana tukendo bikia ba serikali la nene tukendo kwikala nthina musumbi nikana tukendo manda solution ndo tutono solve mathina maene mwaniko wa amwika mwaniko yu mwaniko wa amwika yu lane na kulia no isi wasi okela la kulia ya indiscipline amwika yu maikuoneka amwika maithi uteweza ithi abe ama endeto na be ama endeto mageto usungu hata mayama ni kitu yukila nitono kulia amwika na kingi kwete mwaniko pe amwika manthio manekana katika hala tasi 100% ukona ni bad lika 30% ndu ni manthio mana kwa kweli tunatumia chani onzuku sikandho tumia chani onthio yukona buni manthia gwikara kutilikangana kila nitono kulia intaite kuthwa na wasio mwata mwika nikana tukethwa twina power na tukethwa twina pinya mwingi katika utongo ula tukethwa tukenda nitono makulia ni twikalenzi tamwika tumanthe leader witu tamwika
nikana ukadhani tukekala nthi tu solve sindu siva na tunena ni mathina nikatu kendo manthi ile tutona kutatua mathina la tuna moteke kwanika ya Musili yolua mwaniko wa mwika. Okay, asante. Kume bindaga Gen Z mweka witu nuna threat ni la tuita veteran politician. Nuna threat ni President Ruto mwene wa threaten Raila Odinga la mana tuwe katika opposition. So gila maonikie ma threaten ya anasiasa simonza ni mawikie bamwe na mweka makekala mege mwe imaanisha kana 2027 ni mekela yokite mali nukumia na siasa amonze me katika ala Kongo katika siasa kumwaniko wa mwika ni nzia no tactic itumeto ni serikali na ana siasa akonkwe no ni as long as mwika witu ni united mena spacing na nondo mwika witu they know even ni mena energy lakini bena kinumo kwa sakido resources na mohamea tuwe katika serikali ni momba ni zembesa ni mangiye yukwethela alama tena umisyo na ulum ni mosoi wakana ni makoso na metuke kwa sindu nini lakini kakamana kalie me united ma fight ma komis ya ni umiaswa tuwethela tuna sense Kenya lakini kono nasi wani kuwa mwika witu wetetwe ni nzewe mwe atu ya na siasa la Kongo ku make sure kana wasia wa mwika ni wabalanywa na menetha nela ngwatano na binyola wale kwiri makwenda kusense nzeitu ya Kenya na elastas they know so on then kana kendo thela nikana mwika meke amwika makende yekwe kwanika amwika ni more need leaders more medwe kila amwika kila bandu mena leader wo nikana ukethwa leaders wo ni makutha menena nisya utongo yumwe na kwenga momwe nundu tisuo kindu kingi chuchangia muno tasi awala siasa tasi pea siasa meona peana siasa mena mbesa no kudwa ni mwika no kudwa kwa kweli ni fight for the rights kwa enende and development kwa youth lakini ukudwa nundu wakosevu wa ndina kindu netwa bakanda bwana nengwe kindu kidogo umana nengo thisa idea yao nadhani nzuku lakini ila tuina kiongozi witu wa youth nitukudha tuyumisia na tukaze ni unite na tukikia meo ya kwaze mwana youth ukutia chama kino kana ukutia unganuno titho bena una so amwika makedho mena leaders mo ni matona kudho meno mwe na ngwatano na makedho mena pinda muno kana nze ya Kenya ni bila mbingi tutono deliver Twimina katwambia kwa kunengana no kwa Musili yolua serikali situ both national and county governments for example inyu mumeta county ya Kitui na yu twinene ya mwika serikali situ monosi ya county twambatite nimukuona tasithi to yikwata mbo wa mwika ondo violate ona katiba nikawetete nesa yolua ngewasi allocation ya tenders kwa youth the percentage ile nengani to bo 30% amwika nimethitwe makwetu mbone serikali situ katajiti kwa nimethitwe mekwato mbao nundu kinu chambe inambo nino tungia ngavana Julius Makau Malombe ula ni ngavana wa Kitui nundu kwa serikali yake alikana wa create ministry ya transport and border ila ya nengani to ila president wa nene ya manifesto ya border na create mwana nundu warata kusia border mbingi nisitwa ambo niso youth ingi youth ni twa border na marombe ethia ngakiriti mwana no se youth ingi ya Kitui nangandika oito nena Kitui county nikuna kiritiwe ministry ya transport ya border ila ingamiwoneke tonya ula siyo wende othukuma na nitukuona kwa kweli ana border nimeende otetheka nukuona tarata kila nitono tabia county silingi na tarata kukombea Royston Rinchon tambe sisi ya maendeleo sina nenganoa na tarata kusisi ya Machakos Makueni na Kitui tuibicha billion 20 nundu tarata ya mondala anda tuibicha 20 na tarata tseta mulanga hiyo ka inengiwa I think 54 billion kucheta ndiro ni chao na tongo yala maitu ala tumeta ama kingpin methe tumetwa hanya na kutuya ndea serikali ukithona ochama ngota bizeni nitakudhukuma na ngu nene na ndo abakwete maendeleo ochama kiti suo wanene ya president nai owe president wa Kenya namba kwete maendeleo kwako na ni right yaongela mwene ndio kwata maendeleo no kwatia na ni right lakini Erastus Beki nungwenda kutabia peke nungu yeti suo ni MCA ukatha nungu mangana nunene na ndo ndume the right way
na right channel Erastus Ben abina kutedia nundu ni mundu amnyumba ni mimi like you okay huyu yaze amwika serikali ni kwete mbau amwika nesa ni kwete mbau serikali ni akitu ni kwete mbau nesa na national government national government ya makwati ne mbau nesa yeah okay thank you ondateka ile wanagumuzili yoloa serikali zito okay asante serikali situ ya national government na county sionze bomona sio kamba sine sokwata amwika maitu mbaunesa amwika menda sindu itatu very important kindu kiambe ni education kindu kia kele ni job opportunities kana mawea kindu kia katatu ni la tuita business opportunities unengete wa mundu wa mwika either sitatu kana ile kana okemwe withila wa moteria basa so wasisia policies cia national government itonya kwithila tukwasia ni kusobia mawea ma mwika ndo miona wasisia policies katika county government itonya kwasia nisio state ya mwika ndo siona amwika ni mwala population nene almost 60% lakini wathi katika ila tuita minister of youth whether on a neo least funded inenge to mbesela nini bio kwa ni county government yukona inenge to like 100 million sete the mwika witu which is a population of 60%, so it is impossible. Number 2, serikali yonse likwithila wise mwika ukati across kila department na ministry ito alikuwa tuena programs ya lazima with the youth situ ikashughulikiwa katika ministry ya health ya youth ministry ya health alikuwa na programs sio ya kukile mwika ministry ya agriculture ministry ya tourism kila department ukua nono ni mwika ukati across. So basically tuinaweza kwata naona tunadhina otongwe bado tuinaweza kupikia kumanyayo wese kila category yandu twanene boda no so department ya boda na onenge kwike CEO na umonenge milioni ya 10 yu boda sitezi hata twali kwa kunene boda tukolie boda situ ya kitui sangari ile sikuwa na kitui sumite Mount Kenya twali kwa tukule boda hizo twasobia sako very serious kitui county na ndo watu amomba nyekimwe makambi ya Manzambeza makambi ya kuinvest katika public transport ukele in 10 years to come with the angalezo in Mombasa sio the Nairobi sumete kitui nisi ya mambo boda na makwambi ya kukwata evidence na makwika investment lakini wewe kio sio boda bau kwaka tulatu watu tushiti twile ndo na tete boda Zepo boda mama siapa twile kwitha na sako no is China ya wa boda ikaitema makete ya na magaze makate ya mapasta na maote ya limu. So we need to need to broaden our minds with the edge to kwa twine boda tunene ya youth tutonya kwa material in a way makwitha na wemekuwa ila impact ya leadership kuona na sekana serikali ya national government serikali ya counties bado si kio kitu youth empowerment maize ni jacket youth empowerment no jaribu one boto minia masamete mali mono esa itatu na almost quarter quarter ni su katajiri ndatoka imwe ndato cia kusia muthia kwa mundu wa mwika na kwa mwene ndi muno mukamba twimina okay nyekela ndo nota bya ana youth wenzangu ni kana kindu chambe twe at the right place na ibindani ya youth ibindani ukite tose ni utongo itwino cheni misi nikuthane tuonete atongo ila methitwe mebo peki ndo magethitwe makika ekai malitae na ithi wana youth nundu nitusomie nitu exposure muno nikatu kendio mathumwete kingi nitono kulia wana youth twekeni kuthana mutu wa indiscipline takusovesa president katuni kumweta wa masitwa kumwiki ata kasketini mambo na nukwite tutumeni channel ilanzio tutumeni nzia ilanzio cia kwandwes musumbe mathina maitu nikana musumbe akaenda tutetheta wana youth kingi nitono kulia maitu na nau alama atuseye ninyu mwezi uma ninyu mutu ciaite ninyu mwezi kuma bala manthio twikila pambas mpaka twagwikia mihutu ila tuimesani ila tunywa breakfast kana ila tuisroya sapa taeni ciana cienu cionie ni miendeleni ya kuthi na kunenge serikali ndaya na kunenge power ila ibo ndaya nikena tuketha kwithwa nomwe nikana tukethe kwithwa tukende kwithwa twimwe tukwataneni tukende kuona utongo ni muvya muno David
muvaluko Yeah. katajiri Yeah. mutongo mwa mwika naende wambia 2027 weekendoni 27 ni kienduni wapi koko wasi 2017 weki 2022 weki kumia na gidie kumia na tokea monyanya wa lakini yuo inokite na full force nikana ende kwa kwandu 2027 yandu mamulango nendo declare ba kila mundu ewe katajiri nukite kwa kwandu mamulango katajiri nukite otheneke andu mathina ma andu mamulango nundu nonye solution ya andu mamulango okay yeah. ebinda ya bikaya thenge sia 2027 toka nene musili to asante nendo tabia mwika wetu ni tabia kana utaito ni maundu mengi muno mwika wetu no tabia gotwana usiesiana usomethie wake university usobea ciai wathoke kwiko mathina ma community ni wita umile ni kendo tethi ko ni mwika witu utaito ni maundu mengi muno na ni meke kuitha na ngui na kuthauka na maisha mo bandu bala batu bena sindu uyu ni katika utongoi mwika wetu ni mumale mo sivira sio tongoi sio nze kuma rais mbika MCA meke kwa asia menda kwela sia MCA peke yake so tuina maundu mengi muno andu mamwe kama ile kwekwa na bandu bala bena opportunities tutonya utusenze ni katika utongoi kwa amwe kama itu ni mumale memose myanya ya utongoi ni kana mambe kwetethia matethia simo na motethia society even the church kono nasi kada mweke tuno kwenda ukile na umanya tisasi ya kukengwa na silingi maneli anasia sala kongo imekwenda kuka mo munenge silingi maneli manata no kwanta beke no motethia manata no mesu twaka na school manata no meaka nyumba ya kuka ya kibeti na siana lakini tukamba kwenyima na twale silingi manata no tukamba sembanye na utongo tuamina kwa sakivela kitakia governor no nenda kivela kia governor Kitui County yunga season manye tendela sibo mawela mebo tunenga mweka witu uyukelie uyu akona biashara na uthi ukaidesimisha mo lakini tuambia kwetha tutena umisho kana kukengwa na twindu tunini tuite theka kwa mwika witu ukileo manyikana twina maundu mengi matutaite na mundu wina maundu mengi wite tuthelo ni ngui mwe na ngui otongui tuthi tumanza otongui ula musio otongui utonyo tusenze mathayo metu na otongui utonyo twaka okadatika kamwe ngimina imama na kana president duto no naisie kosi ibande ne mana so wana youth ni kana togende kosi ibili tionde tuthini twoseni ibande ni free ni charge ya binda kure atukatu yande kile tuko kila mundu unatia mwika wako ni muvya muno musili wazi witeke bela choga wana county ya all the best na inde all the best naondo ninaona nyumwe yandu mamwe kana mwe kumileti kweti bela musili kwanza ndanda geja bandi na cha top itwe kana na wasi bela zianze weke bela kianze ile moja MCA ni kidogo ba mna kizenze mwe mandu nona ta mwika mengi muno kisekyo lakini no sindu siba kwa ngavana Ndio baba imena kwa president. Yona no tuna twaza MCA na tukwaza ngavana na kwa tukuma mwika. You have done zero work. MCA kaida ni twamba kwa sakiwela kiki na nono na sakiwela ta governor na minister makwa nanu mamwika. Masia nanu mamwika, anu matenda nanu mamwika, mawe nenga nanu mamwika, ngatembe nanu mamwika, gokewa nanu mamwika. Mumengo ni asimi moto nena you wasa kabela ka MC kanini muno ne ko maanisha wasa kabela cha governor for example okaba thandu alange moko wayo lo moko ne kula lilikana ano akoni ba kula moko wayo ndo waze ne watala ne mwika leo sino soto manyakana mwika wetu niwe nalama bata maingi yunye mwaitu amini osomethia na atethia mwika ama yutethia simo yes thank you tubikaba ne muvya muno nondo akoka kiogone cha umunde na inde na kumoseisia ne muvya nondo akutawata amanya yetu ngi nyaba utwabika mudiani twarasa sikituko anzo motwele ne samonza kamondele ne kunengelele mauvoto ndo makwitha maendeno ketekandeni wa vilingi wa mauvokwa oyu twanesa